bapakmu. Iya, Pak. Kayak gini Pak, kayak gini. Masih. Amin. Ini kasih ini. Pinter anak rek. Sampai tak kong iki kayak kopi ngono. Opo sentek kabeh ngejingkung digowo. Asli Pinter gowo. Di kabeh enggak itu opo Pak. ya iku jauh Sama yo. Ngomong dhewe kerja ngono desa. bapak jane bapak ibu kuliah nih. Aku gak kuliah. Yo kuliah kon singkatane. Kuliah yo ya. Aku ada di kuliah. Iya. Pinter lah ya. Piro bayarane Pak? Malah gak sampai lah sedino 1 juta. Itu jam berapa Pak? Ayo iki nyampe. Yo wis engko mek kancamu rene kok ning kono lek jajan yo. Oh iya Pak, nomornya tas sendiri gitu Pak. Iya wis paling golek ono. Iya boleh. Ya wis Bapak, nganu sik yo. Iya. Ngopi sik, agaknya sik. Iya Pak. Tadi Pak, Yo Le. Assalamualaikum. jalan. Aduh, Bapak lu setengah desa udah wakil. Ibu nopo lain ini sepi aku bilang begini. Halo, Pang. Iya, mrenio namaku. Sepi. Bapakku tas tekan desa mau jajan wakil kok. Iya, mau sepi. Iya, aku dhewean nih nang kene. Lah aku dhewe ndak kuat. Lah aku dhewe nyokong. Susine mati. Sih, nomor dia cepetan kok. Yo, sip. Go arek turu meneh, yo gak apa. Sip. Assalamualaikum. Rumah. Jalan. Nomor gue nih. Ya tadi, Gue udah ada wakil. Tunggu. Sama yang harus jajan itu jajan. Neng, jajan lu. Pengen lu aja. apa ya? Kau nak? Yo. Enggak seneng. Apa nih? Ya, jajan ini orang lu lah jalan. Iya rek lali. Gojenge iki yo dipakani. Anjal kira. Masih main penuman Iya. Halo nak. Halo Pak. Nanti sampean. Sinama makan? Iya Pak. Iya, cok lali kok gojenge pangan ono yo. Iya Pak. Nanti makanan. Yo. Yo ngono. Nang pinggire jajan-jajan mau panganane, pangan gojenge. Iya Pak. Ya wis, sik bapak sik nyangkruk sik yo. Ya, tak pateni assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana aja. Pangan bang. Jadi pangan Bang. Apa itu? Sumpah Pak, mau itu. panganan iki Mau kucing. pangan. Pangan. Biro. Mulai periksa. Itu jeruan korban itu. Jeruanku berbulu kucing. Cok sampai ayo boleh periksa. Periksa. Aku tuh kono soto. Alah mesti yo. Kau apa? Kira-kira tuh. Yo. Sini apa ya? Yo, di merah. Saurus. Saurus. Gua saurus. Loh,
kok ngene situ nih. Ya mbok gak ngurus, apa geripeng ini gue. Loh, ya apa sih? Pedeng. Ayo pal, kok usah guyunan pal. Bet ngisi gantian ayo dah. Aduh, seru aja dah, santai kok. Gini, ya apa? Apa itu lagi? Kok buka lu lucu kan? Mungkin nak. Gede mana? Iya, Pak. Second nak. Assalamualaikum. Balik. Pal. Mana nih kucing ini? Pahit. Ajak makan pengong, kan untung nggak mati kok. Untung nggak mati kok. Kan rapat mau. Loh, siapa gue nih? Pak kan kucing ini congol. Ngawur. Nomor iki. Pangan iki kucing iki. Pangan kucing ngawur. Papal. Ngawur kon. Pangan kucing ini. Mau pangan mau. Iya tak glocek ke nih.